was entering the synagogue today, officially, Tiakono, I seen in the front row, and I asked him, why to tonu le fale? And he notified me the beauties of Samoa and Las Vegas are here in the house of God. Amata mai ale pito lai o tau mai I. Longona I pele anganga whaafutai. Welcome into God's house. We greet you in the name of Christ. I greet all in the name of Christ. O le nei tae au, ese foi le nei tae au wawa. Tātou tau whailangona le saumolia o le alofo le tua. O le upomoni lava le alofo le tua le lo tau au inailo o tau soifua. O le lo mawai foi le mamanosi. Ia awa le alofa malonanga le nei tae au. Au le alofa foi leo te whawheiloa i atu le mamalu le kānesia. Ma lo whai o le whaiva. Ma lo le nofu te talo. O te tāwhi. Ia ele isulaina le anga le leima le alofa le whatua oi o le tua. Se tātou atu wheo fōwhai le alofa lea. Let's go share God's love. Tell everybody here in the house of God that God loves you. Yeah, and so do I. So good, God is so good, He's so good to me. God is good, and all the time. In the leile tua, te miuma, God is awesome. Let's tell everybody. Worship. For mai salamo I auto vivi atu I le li'i, vivi atu ia auto o auna le li'i. Vivi atu ia le suafo le li'i. Ia vi ia le suafo le li'i. E a fua mai le mea lua ea I le la. E o atu I le mea I ngoto ai.
Give praise, servants of the Lord. Let the name of the Lord be blessed both now and forever. The Lord is exalted above all nations, his glory above the heavens. Who is like the Lord our God, the one enthroned on high? Let us pray. We were created on purpose for a purpose. Our purpose is to worship and praise you, our Almighty God. We come before you with the utmost respect, with our spirits driven to glorify thy Lord Jesus for your amazing grace. Bless us with the Spirit, so that it can transform us into vessels for thy kingdom. In Jesus we pray. E mita whaiae le anganga ono le pule whaasoa o lo walofa, wa mawalunga mamatungo fia ai le neitae whaapsanga inga, wa tele ai upo i manu, ai tau le langona le leo i mala. Poto poto lau whanau whatuatua i le anganga tāpuai, o le mautinoa, o se tāpua inga whaifua pe au noa malau wa fio. Ta maa whaawawaue, awina mo i mātou lo wanganga pa ia, ina ia tonu ma atoa ai le nei sauninga. Ono ke riso Yesu wala tuai la mātou tatalo. Amene ma amene. Tai au vi inga, o le tai au whane ne inga, tātou patipati ai le alofo le tua i le nei tai au. Leo o tau sila mai, o loo mātou i luma i neima le mamalu le au whainga luenga a o Tama i o le ekalesia, i ai peona i eile le aso sā muli o masina, i le aso sā o ainga peona masani e Etena fau. Ia le wo o whaangasolonga le Mafutaga Tama ma le whanau Tama. O le a mātou tau ma whai atu a wāra tai au ma le tātou tāpu inga. A e tātou alanga i le tua e ala i le pese e lima, alanga atua i le whanau uma o le tua le titonu le whale, e ala i lona vi inga, ua saunia le au fia, lima le pese.
God is good? All the time. All the time. God is good. Yep. Kala mai le langi ni mamalu ma sisi eso le kua ngai kai au. Wa ala pui lo man mar paia. E utfale no whanga kapua. Ia wai ka tau maunga mea ia ke ere vi inga ma whawhkai le kua. Ia, o le ala tulai. E o le ngaluenga masangi ai, senga ki a kongo. Lea sa, lea sa. Ia wale a se singo ka kongu lok. Whawhkai le lofo malvi. Malanga leo le kua ngai kai au. Ia, e kongu kankangai mai. Ia, sa whai malanga le. Sunga ka mako inga, papele. Ngā ko inga. Lisi fuanga whale ainga. Ia, le uka kou koe. Faatasi. Whangua. Ka ko whai kapua inga Faatasi. Ngi kai au. E lofa malanga leo le kua. Lo manguia la ua mesi ngo fu yalo. Ia, pea le. Lisi foi o ka ko e kalesia. Ia, sa kali mai foi ke fongi ngi kai au. Ia. E o yeire ki ngā makua. Ia, Flora. Ia, whai le lofa malanga le. Ia, le amau a pēr ki ngā makua le. Le malosi maleola mai le kua. Ia wā, ka ko mafuka pēr ngei. O langa le kumbau. Ia. O le viinga foi mar whawhkai le kua ngi kai au. O le uamba uole. Kala ngi kai au i le se alo foi whasingor ki ngā ia kai a Opo Ripley. O le ko whingi foi a hale ia leo whapengao ngā ke i kua ma. Mauka ngas. Ia. Whafo ia i peri viinga ia ki. Ia wā rei se ngōle a kua malonga lofa marka kukarsanga. Au whea ngaile. Ia whinga makulanga mai irking. Ia leo o waile. Ngei. Kala fia ngei kai au. Whakai foi le kua. Whai kako foi kapo inga whakasi foi. Me le sosieke. O le Las Vegas. Samoa. Ia. Isi wheo whangau o la kau wa aku a wale. Waboi mori ngei kau sa ngei iwa yasu. Ia. Whakai le ri. Ia. Fongia le kua. Ia lo fongia mai le kua le. Kapo inga ngei kai au. Wia launga lau sunga toina. E me se foi lau mbau kofi ka maam kau. Ngei yasu. Sa. Ia. Ia ma whele kua le. Kako kalesia. E me se sa mō pok. O le rofo Yesu. Waftai. Longo foi le mori maule mamalu le ainga ti akono. Ono stasi foi o te walo au se afine ia i maua. Loa foi ia asoma masina o whaato otolia ia ai o ngase. E le i fia wa ai ai mata. I lona whaato oto mai, i lona whaato otolia mai i ona moenga. Ia e peo na maua le neitai au le oto e taliu i fale. Ia, ma alofa i tatalo le kalesia lisi le me alofa o le tuna a mai a Etena fou. E tuli vai, ma tuli vai pea. Ia wale saunga le mumal manui o le kalesia ma Samoa atoa. Ke Alexina ma le tau Mafutaga. I think there is no better place e a mata i le neiva i asomalo o tau whaamoemoe. See, being in the house of God, that sets everything in place. Being at the right place at the right time gives God a chance to bless you guys in his abundance. As you guys prepare for this week and her endeavors, the prayers of your Etena full congregation, may God abide and be with you all. The beautiful contestants, yeah, I see beauty on the outside, but God looks at the inside. Make sure you're connected with God. Win, lose, just stay connected in God, because we will win at all times. O le tae au ma le tātou ngā luenga le la atam whai atu le mafutanga. O le tātou whaaftai o le asau noa atu ai le sunga le oa o ia, ma lai whaoa osa. O le whatu e senga o le asau noa atu ai le sunga le oa o ia, ma pusua sau vau. Au le tatalo i le mana onga, o le Atia'e i tātou le tātou tamata i Tofaeono. Wa ane au i lo wafionga le ti akono to ina. Ia po tima mai. Lend us your hearts as we lead our congregation in Samoa in prayer this morning, as the fathers of the Etena will lead us in prayer. Tātou I fo matitalo I le tua. Ia, tu whaatasi o tātou loto.
te tātou sa ili le atua i le nei tai au. Tātou wifo mwha maua lalo i lumo le atua. O tala o le oli oli, o tala o le fia fia. O tala ia sa o mātou fia wha tali tali ai, mo mātou fia wha longo longo ai. A wā o le ua tala mai le langi le mamalu o le atua. A ua wha alia e le vāni manimo, ngā luenga ona lava au. Le langi lea malona wha moe moe. A o le langi fo i lea mo lo mātou malu a papa. A wā o le langi fo i lea e mātou te mau ai le wha tua tuang sila. E na ua mātou te afe lai le maunga e paia se i te tatala o na pui pui. Ai se i urufale lau whanau wha tua tua. Le alanga o le mātou o mai le nei tai au. Mātou te o mai ase o mātou mua i sa ilia i a te oe le atua lo mātou tama. A wā oe o le atua o le ola. O le atua o lo mātou malosi. A o le mātou atua fo i le pito sili a o na lata mai a te i mātou. A fua wa ia i o le nei tai au le li ie. Mātou talitonu le wha maoni. O le maualunga, o le loloto, o le lautele o lo walofa. Le aia seisio i mātou maso mātou malosi. E mawhai ona mātou wa ea, pe mātou te opoina. Pe mātou te wha moe moe fo iso mātou malosi. Mātou te au i ai se ta ele, o lo walofa ma lo wanga le leiwa le ailea. A o tala o le nei tai au. Wha feta i tele le atua i lo wanga le leiwa. Tala i o le fia fia, tala i o le oli oli. O wā le ua moli mawina e lau ti a kono le ngā luenga fai fai pea. O le asi ina leo lo mātou nu lotu, o mātou Tama, o mātou tina, ia i le ngata i leo na ia mātou whanau. Whaafetai le tua, o leo ua mātou wheloa i lumo nu, ai leo tua nu. A wā e tali tonu le wha moe moe o le nei tai au, e le whai ngō fie ala ia. Wha mai o ala o lo iai le mātui, ma le maangao a tua o whanua mātua o ala. Awa le ailea. Ma mātou wheloa i fia fiai, ma mātou mātua wha le anganga. Sa iai la ua le nai tū. E a wha moe moenga o nisi o ainga. Le atua. Wha whita i tele, sa e tai malanga. Sa e toi wha fo sia mai fo i la ua. A le mātua nganga leo le wha whitai ma le vi inga e fo i a te oe. A wana le se i noa la ua fiu. Wana o se foi ai whae e le tau o mātou mana onga. Mātou whaafitai i le nei tai au. Tala o le fia fia, tala o le oli oli. O talinga e fia longo. Nisi o mātou whanau a o se tua fine. Ne ali ie. Sa mātou tu wantu i la ua fiu. Loa taimi i loa aso. Sa whaata otolia ailo na tino i maota o sulfa inga. Ai ale tapua inga le tina o uso, tuangane, to lua ma whanau. E le i whaingo fie. Sa whai ai loi mata, sa tau mate ai le ete. Sa tau whao ale mai ma le maangalo i le soifua, ma le ola o le tua fine. Ai whaata i le tua. O mātou maua tala fia fia o le nei tai au. Te le aila so mātou malosi. Nei so mātou i loa i mea ia, na o la ua fio e te sina fia mea, uma whaafetai i lau whaamano longa. Whaafetai i lau whaamano longa i le tua fine, a o se whanau o le nei e ka le sia. Whaasino le tina i a tai a opo ma le ainga, a o le whanau wha le anganga. Le tua i le whaingo fie. Sa mātou mori mauina sa o mātou wa aia. Le tua, sa ingutu a o le tuunga mau. A o le mātou mori mau le nei tai au pe o na mori mauina e lau au na ti a kono. Le tua lo mātou Tama. Na ia sa mātou tala a whai. Na o le mātou a nganga o le whaafitai. I na ua pai atu, pai ifo, pai ane lau whaamalo longa i le awhine po le tua whine o se whanau. Fo i leo le vi inga ma le whaafitai i lau fio. O mea sidi o le nei tai au e whaia mo i mātou. Leo ngā tonu o le maasina le sāwalinga fo i o le mātou whai ngā malanga o le nei tausanga. E le i whai ngō fie le li. Le mātou fo i whaafetai le li e le nei tai au.
O lea ua malo tia lo mātou ekalesia nei. Ia o whanau a Samoa. Le wha moe o tūpulanga talavou o whanau o Las Vegas nei. Sa iringa o se lale lei. A o se lale lei o lea nganga e wha o ngā ina mo lau fe au ma lau ngā luenga. Ai le ngante i lea o i lantou o loa vea ma tai o lea society. Lea tua vi ia ma whaafitaia lo wanga lelei. Mātou wheiloa i mo mātou whaitapua inga i tonu o le mātou malu nei. Fo i le vi inga ma le whaafitaia wa o lo e pui e malutia ma e fesoa soani lo lantou wha moe. Lea esa mātou tala. Pea mātou whaalango ai so mātou malosi ma so mātou iloa. Ai mātou te whaafetai le tua lo mātou tama, o le lātou whaatua, mo le lātou whisili, mo le lātou whaalango i ante oe. Ua mawhaia e i lātou le nei whaamoe le whaingo fie i to tonu o le nei atanu. Whaafetai tele le atua. Tala i to tonu o le kalesia i Tama matina mātutua. Tama o lo iai pea i lātou tala ngā vai i le aso ma le aso i le whaingo fie. Ia mātou te Faatasi le nei Taiao, mātou mori mawinai, loa lofa ma loa anga le lei ma lau wha malolonga. Mātou te whaafitai o no lau tau singa e vai lua tutusa, soi fua mo le mātou wola. Yo mātou Tama mo mātou tina ua le mawhai o na mātou whaitapu ainga. Ona o le malosi ua le atoa, le si inga tā. Ia mātou te whaafitai le atua, e ui na mātou le mafuta. A o lo mori mawina lo wanga le lei ma lau tausi. Ina yo mātou Tama, ma na yo mātou tina mātutua o lau e kalesia. Le tua lo mātou Tama, mātou te whaafitai le nei Taiao. Nisi o mātou ainga o lo iai nā tau o whanau ouso o tua whaafine, Tama matina i tu tonu le ta whao taua. Lo lātou wola wala awina, lo lātou wola na ofo i nātu. A o le lātou toto o lo whaasisina pēa i LLS. Tama, se mātou te whaafetai e le se tala o mātou whanongo ina le whanoa noa i le nei Taiao. Na o tala o le fia. Le vevesi mai o nā whai ngā mālo i le sā ilinga o le pule, sā ilinga o le taitai po ai e pawa. Le atua lo mātou Tama na o laua fio ai mātou te whalango i ai. Whaafetai o lo malutia pēa i o aoanga le lei. Na yo mātou a inga o lo tonu le ta whao taua, i uso tua whaafine o whanau. Whaafetai Tama, o lo e pui le ea, o le sami o le lau ele, so se mea o lo i ai nātou. Fo i ale vi inga ma le whaafetai i a te oe. I ai le ngata fo i leo tama whanau o le ne kalesia ma Samoa atoa, tonu awa onga universite, Kolisi, so se whaala potonga o iai lātou, o e fo i wa whai malolonga matu ua mai. Whaafetai tele le atua i lau tausi ina ia mātou whanau. Whaafetai le poto o le ata mai, o lo e whaapopoto ma whaata ma mai ai peana ia mātou whanau. Whanau fo i wa whai malolonga i le nei vai tau o le tau mawhanawhana. Whaafetai Tama, o e whai umane manuia nisi o vaenga o a lātou wa o a onga. Mātou te whaafetai le tua i lo wanga le lei. Mātou talitonu ina ma mori mawina lo wanga le lei ma loa lofa e siri ese pea lea mo i mātou. Lei ese mea o e whaamativa i nā i mātou. O lau Tamao a inga o lo e sa saa mai. Tumu aile mātou tu ngā oa i tu tonu o mātou fale mo mātou a inga oa i le tinu. Wha siri ale oa whaaleanga. Whaafetai tele le tua lo mātou Tama. Whaafetai o lo malutia i mātou iau aoanga le lei. Le le whaingo fio le nei soi fuanga o a mātou iau. Ai mātou te whaafetai e te leo tu uauno i nā i mātou. Whaafetai lau puipuinga i nei o mātou atunu na mātou whiola i whai. Samoa i se sae ma Samoa i se sifo. E leo whaingo fiero lātou sa i ringa mālo. Ai whaafetai le tua. O lo e Faatasi pea mo i lātou. O lo e musu ina peo lātou wanganga. Ina ia sa ili lalo malo. Ai whaatua ma whaalango lango i ate. Mātou whaafetai le nei Taiao ma le mātou tāpua inga. Whaamoe o Tamao lau i kalesia.
Mātou te atu a ma le ngao ma le le atoa. Ai mātou te wha moe loa nganga pa ia. O le mātou fisoasoani siri. Whaafitai au whamanianga i tonu alau e kalesia o le Etena fou. Whaafitai ta māma tina mātutua ma Samoa wa poto i le nei taeo. Mātou whai tāpua inga i lau. Whaafitai lau whamanianga i la la ese o lau e kalesia.
awane I ave se ina lo wanganga na ia te I mato. Ua tau lau uru lau whaafonga. Maru ave I whare lo whingaro. I whai a pēr lo whingaro. Awane I whai au mātou roto. O mātou wole matataro e ara swafa pero Yesu ke riso lo mātou li. Noro mātou whaola. Amen. O te le atu le anganga o le whaaftai te mai o le ekalesia. Ia wā foi le wha leo ina o tātou tartalonga I luma o le tua. Ai tātou sanga I ane avele vi inga I le tua ea le pese tātou pe pese fia ai. Ia mamamoli atu ai le whaaftai ma le wha malo I le tua o lona vi inga. Ia se lau se fulu. Se lau se fulu o le pese I le tua.
le whaitawina tuspa ia. O tusi whifilia o le tātou toto o le neitai awa maua mai lea le whenginga tuai. O tusi o Neemia. O le a tātou whaitau mai le mta upumomua. A mata mai le whai upumomua se o atu leiva. O na toi si ai lea le tātou whaitau le mta upu e tolu. Whai upumomua se o atu leiva. Our scripture reading for this morning is taken from the Old Testament. In the book of Nehemiah, chapter 1, we will read responsibly from verses 1 to 9. Then we'll continue our reading to chapter 3, verses 1 to 9. We will be using our Samoan Bible. Whaafonga maia, ia whionga pa ia o le tātou atua. Wa o ia Neemia le tala i le mālaia o sa yuta. Wa ia te talo ai lea i le tua. O upo Neemia le atali o hakalia. O le lua o se fulu o tausanga o le masino o kiselu. No o i Susana le maota. Ona whapea mai leo i lātou i Atia'e. O e totoe, o e na totoe o le tāwheanga o iai le tu malo. O tele le popua ngā amale ngau ina o i lātou. O solo ia fo i le pāo i Jerusalema, ma ua mu ona pui le afi. Ma u whapea atu lea li ie, le tua le langi. O te ai o iatu i ate oe. O le tua sili ma le matautia. O le tau sia le whengainga ma le alofa i lātou, o e alofa atu i ate ia. Ma tausi i ana polo inga. O mātou anga lava i ate oe. O ua mātou le tau si polo a inga matu la fono ma whamsinonga. Ne e polo a mai ai a mose lau au auna. Whai poe iwa. Ai a whaitou te le liu mai i Atia'e. Ma tausi au polo inga, ma o tau whaia. E ui lawa ina tūlia o tau i tulu inga o le langi. O te whaapoto mai ai i Atia'e i lātou. Ma o mai ai i lātou i le mea ua whiriwhiria e au e tuu wai lo ingoa. E matau pue tolu, whaauau e le tātou whaitau. O na tutu lea i lunga o Eliasipa le whaitau langsili. Ma ona uso o whaitauranga. O walatou whaia le whaitotoa mā moe. Walatou whaapa ia iai, walatou whaatuina foi ona pui. E o foi le olo o mea, walatou whaapa ia iai, e o atu le olo o hanini ali. Au le whaitotoa o i ana whaia le whanaunga a hasenaa. Wa lātou whaatatau ina o na la au. Ma wa lātou whaatu ina o na pui. O na whaamau, ma o na whaamau whaalava.
Wati au pito ane ia te ilatou o tangata tikoa. A o latou o lii, wa latou le fesosoani i le galuega o le latou o lii. Wati au pito ane ia te ila ua o melatia le kipeona. Ma ia tonu le marono. O tangata o kipeona ma e o mesepa. Ua o ile no fuali o le ipule i o na tala mai o le vaitafe. Faitau. The words of Nehemiah, son of Hakaliah. In the month of Kislev, in the 20th year, while I was in the citadel of Susa, Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that survived the exile and also about Jerusalem. They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burned with fire. Elishibib, the high priest, and his fellow priest went to work and rebuilt the sheep gate. They dedicated it and set its door in place, building as far as the Tower of the 100, which they dedicated, and as far as the Tower of Hananel. The men of Jericho built the adjoining section, and Sakur, son of Immer, built next to them. The fish gate was rebuilt by the sons of Hasenaah. They laid its beams and put its doors and the bolts and bars in place. Meremoth, son of Uriah, the son of Hakos, repaired the next section. Next to him, Meshullam, son of Berechiah, the son of Meshabel, made repairs, and next to him, Zadok, son of Baana, also made repairs. The next section was repaired by the men of Tekoa, but their nobles would not put their shoulders to the work under their supervisors. The Jesna gate was repaired by Jodiah, son of Besaiah, and Meshullam, son of Besodiah. They laid its beams and put its doors and bolts and bars in place. Next to them, repairs were made by men of Gideon and Mizpah, Melatiah of Gibeon, and Jedon of Meronoth, places under the authority of the governor of Trans-Euphrates. Uzziah, the son of Herariah, one of the goldsmiths, repaired the next section, and Hananiah, one of the perfume makers, made repairs to that. They restored Jerusalem as far as the broad wall. We can hear the word rebuild, 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 atia'e. Atonu le whaamamawhale nā le toto ali'i le nitai au. O le tataro le leoa I lumo le tua, ta mā a wina mai. Lo lo'u mailo wanganga pa ia ina ia whaapupula o mātou mata, ia maua se lātou sila fia ma lo mātou iloa, ta hau fi mawai. Ia wā fionga pa ia e peo na tō laulawina le nitai au. A ia tu mau lava le vinga, le whaasao ma le whaanetanga, I lau wa fio le tuo le whaavavau. Nei se iho, I le whaavavau. Amene o le tae au, o le tae au le Tato Island, wherein it's our family Sunday. Ia o le wo o la le whaanga solonga I le tupata ma. We have all the fathers of the church, as well as the sons of the church. We will be performing a few numbers sometime before in our service. But now, I would like to announce
au te whaalau I loa le tātou tō le nei tai au. Ia o lewa whili e whai ma mātou taitai. O le presidente lea le Mafutaga Tama matau le lea. Ia vāne au I loa whionga le tia akono. Ia o mo ni iwa, tongiola, ia o le a maia le tala le lei mo oe mau I le nei tai au. Lau sunga le tia akono. Ia, e mua lava o te whātalo whaatu. Pa ia malu tatu au whio nei tai au, malu I kalesia e tena fau. Ia, mais foi o mainga walo asi. Ia, whaina tatu whaita poinga whātasi nei tai au. Welcome, friends and family, to our family service this Sunday. E whaftea tu foi lis tunga to ina, ia wā nei awanoa mātango fie. Ia watu e si whaaso po se langono foi mātou Mafutaga Tama matau le lea. Ia wasi whi au nei tai au I tātou sauninga. Ai le I awatu la le tala I tātou manatu au tū le nei tai au. Bear with me. O te kaofi e le leona tātou toi tepa I tua. Toi whamanatu I le whaasolonga o mea na te tupui. E o mai lava I le vaitau lea Neemia. Awa just a little history lesson. Stroll down history lane to all the times leading up to what we're sharing this morning in the times of Neemia. E tusa e tasi le awhi tau sanga mai le taimi sa na sao ai le whanaunga Israelu I le polonga le I kupito ma le vā le ua I le vaitau o tangata le o Esera ma Eseta ia ma Neemia. Roughly 1,000 years have passed since the children of Israel, since the Exodus from Egypt in 1406. Yeah, 1,000 years have passed until the time of Neemia, which is roughly 445 BC. And in those 980-ish or 1,000 years, we've gone from Moses to Joshua. After 200-300 years, we're introduced to Samson, Delilah in 1075 BC. Fast forward 50 years, we learn of David, the king of Saul, the same David that slew Goliath. And then roughly 14, 15 years later, David became the king of Israel. Fast forward another 20 years, somewhere around 980 BC, Solomon is born, who eventually becomes the king of Israel, probably the most famous king in the Bible. Around 966 BC, King Solomon and the workers completed the work and finally got the temple built in Jerusalem. Solomon lived roughly 30 more years, and after his death in 931 BC, the kingdom of Israel was divided in two. Ile tūlanga lea sa o iei Jerusalem ina ua mātou soifua Solomona. Sa vai lua ina le nuu a Israelu o le tui mātou sa tau Israelu. Alo tūle I saute sa tau o Utah. The northern kingdom of Israel was named Israel, which is its capital was Samaria, and the south was known as Judah, the kingdom of Judah, where Jerusalem was the capital. And they remained separate. They remained separate for like roughly 200, a little bit over 200 years, until the north was finally conquered by the Assyrians in 733 BC. And the people were taken, tens of thousands of people were taken into captivity into Assyria, what is today modern day Iraq and parts of Iran. Judah stood, the south, Judah stood for another 130, 140 years until 600 BC, at the time where the Babylonians ruled almost half of the known world. So King Nebuchadnezzar, he came 2-3 times, and eventually he conquered all of that. He conquered the north from the Assyrians, and then he conquered the south, the kingdom of Utah. The temple in Jerusalem was mostly destroyed. The walls were torn down, and its gates burned. Again, tens of thousands of people were deported from Judah to Babylon. Tatu faitau foi de faingu mela lea fa mai e fasfu lua pe fasfu tolu afe tangata sa fateo ta fea ile
I le mea lena tupu mai, ma tūlai mai le tupu lea o Nebuchadnezzar. A tatou whanonga la i le whaingu mera lea e whasfulu afe, pe whasfulu lua afe, pe o tutu i le atoa lena whātawhea i le malanga lea. O le taimi foi lea o Tanielu, lena whamatala ina miti o tupu o Nebuchadnezzar, e whātolu na sawe Nebuchadnezzar pe no kalungo aku, ia a mata i lea le tawheanga o le nu ma whātau nua i waloanga lea Jeremia. Ono le usi ustai o tangata, e fitu se fulu tausanga e tawhea ai. Tawhea means exile, taken to captivity, yeah. O tawhea ai, ma pule e tupu lea Papolonia. Na o lava i na taunu, Jeremiah already prophesied that the king of Babylon is going to eventually come over, capture Israel, and for 70 years, you're going to be captive from Babylon. So it ended up actually happening. After 70 years, na tu mai le tupuleo o Kuresa, King Cyrus, in 535. And tu lai mai le tupuleo o Kuresa, o le nuo o Persia, and that brought the end to the Babylon rule. That also brought the end to the 70 years. Then the whamatala mai ma waloinga ya Jeremia. O na whaatanga I lea le tupuleo o Kuresa, I te ngata ia Tama Jerusalema. I toi foi o lato nu. He set them free and said, you guys go back now. The 70 years are over. You guys go back down to Jerusalem, down to Utah. Go back and rebuild your city. Put up your temple and worship to your God. Somewhere around 515 BC, the temple was finally rebuilt. Utoi Atia'e le mafa'atu le malumalu I Jerusalema. O lea la utata o maila I le taimi po o le vaitau foi lea. O tangata I o Tanielu, e Sarah, ia e Seta, ia ma le taulelea lea o Neemia. Tausanga lea whasilau, whasfulu lima, tilamo. O tausanga ia le I whanau mai Yesu. Our theme today is rebuilding together. O le tatu manatu au tū lea e mau mai le sona pose manatu au tū foi mai le tusi lea o Neemia. I le taimi lea o le tupu o Aretaseta I Persia. O mai le tala I le matau pumumua le tatu whaitawina o le tala Neemia ina ua o whaalongo I nei upu ono nofo le I lalo mautangi ma whano noa inisi aso. Mana pongi o le talo I le atua le langi au le fisili. O a ia upu le whai mai le tala na whaalongo I Neemia. E leo whamatala tele mai le tusi le soifo tupulanga Neemia. Al me mauti no le tatu whaitawina ma le whasolongo le tala o Neemia se tangata e tala vau. Whai mai foi le whamatalanga e se fulu ma le fitu tausanga Neemia na o iei le whaalinga le ia Neemia. Au ngalue e tautu waina I le maoto le tupu le Aretaseta I le aia le o Susana. Susa was the capital of Persia at the time, and where Neemia was the king's cupbearer. Atatu whalonga la upu le cupbearer. It almost sounds like he's the king's waiter. Ai le whapena inga. O se tulanga e silinga maulunga le tulanga le tautu waina. Keep in mind, Neemia would taste the wine before the king tastes the wine. Neemia would taste the food before the king tastes the food, so that the king doesn't get poisoned by enemies or anyone around who are against the king. So morning, noon, and night, Neemia is hanging out with the king. It's more like a personal assistant to the king. The position that he has, the cupbearer. O se tulanga e silinga maulunga I le maalo lea. E fōlinga la mafua mai le matua o Neemia. O Neemia. E le iso fua mai, e le iso fua mahola mai Neemia. Ma Tama, ma Jerusalema. O Neemia sa whanau I le ai lea o Persia po Babilonia. Au se fisili. E whawhewhela na iloa Neemia lanunu. O se tasi lea o mantaupu e sili ona I lo lava sue. Wa o Neemia o se talavau e tumu I le alofa. Ma le ngaluina o na ainga. Neemia was born in captivity. He was raised in captivity. Basically, he was a slave.
Ele I o lava se Neemia I Jerusalem. He'd never been there. It's 700 miles away from Susa to Jerusalem. Ele I o isi Neemia. Hatato Fatataula Yesune. If you try to measure that 700 miles, it's the equivalent of driving from Las Vegas to LA, coming back to Las Vegas, and turning around and heading back to LA, halfway to LA. At that point, you would have traveled 700 miles. Let's say, sa whaingofia, e whaingata, awai mautino, o tala whaalongo ia na whaalonga I Neemia. O tala whaasolopito ia Jerusalem ma mena tutupu. Na mafua aina o mai nei nu mau. Lea lo whamatala mai le whai upu mua lea sa se ia ol tolu. Whai mai na whoi mai le tingata lea I ngoia hanani. E tau I lona uso. Manisi tingata mai Utah. Ona whisili ai lea Neemia. O ai mai e alta tonu. O ai mai tingata ia o ena toi mai I le ave ina whapango Tama ma e lo o tu maupe I le Ailao Utah ma Jerusalem. I whalonga aku Italia Hanani from my so le se wo love I tuku mau tatu Tama wo ele I runga ma susuni tingata whapapau ia wo solo ia foi le pā wo whaitutoa wo mui le afi mo tua le anga whai level mea wo o iai mau I la tō foi lo iai e le ei av se mapu I ti ngā ia so uma lo pupo ngā tia o upu la ia o upu ia sa whalonga I matatalo ai Neemia. Whamai le talo Neemia, whamai na o whalongo loa I nei upu lea tu ai. Ona o langona lea le whanau noa. E se le manai le talo lea o le tau le lea o Neemia. E whamangia foi I le talo lea lofa Neemia. Awa e leo manatu Neemia o na o ia. E manatu I tangata lea tua, e manatu no na ainga ma le nuu o lea tua. Leo o e pupo ngā, le nuu o lea tua. An me siri ona o fofonga I lau lava ia vai, awa e whaulinga mai. E iei tangata ia le tōtele da na sa whaatawhia mai. Ai longa iei seisi e sa manatu I le au matatua lea o loro toi o I polonga lea I o Jerusalem ma Utah. Au tala vou lea na soifua mai I Persia ma Babylonia. Ia atonu ai sa whamanatu ai I lona Tama ma lona Tina. Tūlanga mea na o iai. Le na whasiri ai Neemia. A tātou toi whalonga foi I le talo Neemia. Lea sa whaitawina. O le manai ai le vaivaenga le talo Neemia. O I tātou ilo ai. O Neemia na iloa I Neemia le atua mailo na laitisi. U masani te talo. Whamai na le whewhi foi Neemia I tau atu I le atua mea na o iei lano I ono langona. Whamai le talo Neemia I o vai le atua o le langi. O le atua sili matausia. O le tausia le whiangainga ma alofa whamaone I e alofa atu I ate ia ma tausia no polo inga. Lua, whaafonga maia, ma sila mai I le talo lau au auna. E whaatatau I au auna o le whanaunga Israeli. Tolu, le u matou, tau watu o matou wangasala. O au ma le ainga lo Tama, o matou le whamaone. Ma upu ia na whaiu e le tala a Neemia. Le atua whamon mole, ia e manatua apolo inga nei whai mai a Mose. A whai tau te le whamaoni o te whaatape apine o tau inu. Ai a whai tau te toi whoi mai, ma tausi polo inga e ui lava ina whaatape apine o tau. O te toi whapotpotoina I o tau, mai na ma a mai o tau mea na o whiriwhiria e tu ai lau ingoa. O taimi la lea a Neemia. O tata ho o mai le vai tau. O taimi Neemia lea e tu sai ua. O se fulu malua, se fulu
suma tolu tausanga, talu no ola o vanga mumoia, no ola o vanga mumoia o e sera ma seu papelu. Lena awina tulu tupo kuresa. E o amata le Atia'e o le nuu. Au lea lava ua o mai le taimi o Neemia, o lai lava le anga whaia. Ua moni ua whaatu le malu malu. Au le poti le na sau mai mahanani, o lo le anga whaia pia le nuu. Awa al mena tupu. Na o atu tangata Utah, a mata na whailinga luenga, ai ta awhi mai tangata ia mai nuu pau pau, o lo tafa ane, a wana latu fefefe. E musu e toi whaatu le malo o le atua, toi whaatu le malo le o Israelu. A wasa lato i loa foi le taimi muamua, e le i o le tafaenga. Ia mai o le awanga ia e lato atua, po aia le malo e tauma Israelu. A awai le atua e whaumutia. Lena whai lato whanoi, ma whai tusi i le tupulea o Tario, e poloka le ngaluenga. Poloka ngaluenga lea. O le polokanga lea, polokanga la lea ua o mai ia Neemia. O se mea foi e sile ngō fofoingia i lau lava ai ma lau whaitawina o le ngai o inga o le atua. Ai maisi le whaitau lea o tātou whaso iai. It's so amazing to me that when you have time, read Jeremiah, read Ezra, Neemia, etc. Read that. It's amazing how God works through people. O mea ia na tupu, lena lapatai e Jeremia malana ngaluenga, e Sekelu foi malana ia ngaluenga, e o mai lava ia Tanielu, le aona lea, ma le aona lea Neemia. E o foi tingata, o le ngai oio lea tua, i tangata lea tua, o e whatu tua, e o foi e le whatu tua. Awa o tupu ia, i whasolonga le tala, i lo lava vai. Talu wai le tawheanga. Ule te pongisa, vainga ia i mea tauwhia tua. O tupu ia o Nebuchadnezzar, Kuresa, e o foi a taurio, e o tanu mai a Aritaseta. Ule koi pongisa, o vainga ia i mea kaulea kua. O lato matsani. O malamlama le lei foi lato i talafa solpito le atua mai e Shulema, Utah. Ele fisinia. And they've been around these people for years and years and years. And now they've come to know God. In the book of Daniel, Dario, the King Darius, announced to the people, you guys should all go pray to the God of Daniel. That's the real God. Latu malamama lei, I le tala, latu malamama foi, latu I loa, foi le atua. Ai maisi le se senga lea, e winga I le, e se senga lea tapua inga, o nu whapau pau, ma le nu o le atua, e whai tu tonu o le malu malu. O le malu malu la lea, le whale whitawhai, lea na vea le atua le ata ia mose. O ina e ta oto umai ai le whatinonga. Ta oto mina le whatinonga o le taita inga le atua. E le ngata I le awala e ifo ai ma tapuai le atua. I te ngata umai le atua. A o lona whaavai atua. Ia o le whaavai le waloanga le o le Saul Mesia. A wa o le autu le na le whaututua. O le neu leo Israel. So se te ngata lava I nei lalolangi. Everyone who's ever walked the earth. You have a connection. The Samoan word is o so'otanga. Yeah, you have so'otanga ma le connection I te ngata I le mea a sofu mai ai. We all have a connection to where we're from, the lands of our fathers. I le mea na sawaipo, I le mea na tufu mai ai. Everyone has that. E whapena fui tatou I tatou nganu. I se whenau inga mua ma sesi te ngata Samoa. I masani on tatou fisili o whelenu I sawai. O aulu na uli. O lo tamao, whangsa. A lo tina o le ua. Ko kiki foi pa mai whea o kingdom. Places of our fathers. So you take that bond and that connection for the people of Israel. You take that feeling times 1,000. That feeling that we all have times 1,000. Because it's not just a physical connection to the land. It's spiritual. It's the place that God promised them
is the promised land for them. God promised them, this is your land. So they weep, and they whānau noa because they're no longer in Israel or what was known as Utah. While they were in captivity in Babylon, na mātou na nofo I au vai tafe o Papilonia. Na whitangisi ai lava I mātou. Ina o mātou manatua Siona. They remembered Zion. Toi whai mai le pese, Jerusalem mai. A whai ngalo o ia te au. Ia ngalo lava I dou no lima tamatau. If I forget you, Jerusalem, may I forget how to use my right hand. A whai foi o te le manatua oe, I pipi ane I lo whaiva I lo ngutu. Pe ale whasilia Jerusalem I mea uma o te whiawhi ai. May my tongue stick to the roof of my mouth if I don't list Jerusalem as my highest joys. That's the connection. That's the connection of the people of Israel and the land of Israel or Utah. Ine mataupu e lua o le tusi lea ne mai e whamatala atiri ai le mafuanga po le awala na whisoswani le whataunui ni le melea o loto I Neemia. E toi whai loi mai foi le ngai o inga o le atua I le loto o tupu. Lena whatanga I le tupu awe te seta ma awe a Neemia tusi e whaasau ai nuu o le a whaimalanga atu ai. Basically he gave Neemia a passport. Use these letters as you cross over one country to the next, giving you permission to go. E tu se pengo kalangoinga o e tu se fitu se lau maila. Le alatu lea mai susa se io o Jerusalem. E whataula I asu nei, ia nā tatu whasoa, going to LA, coming back, and going halfway back to LA. E whaisina mamau. Ina ua tau nu atu Neemia ma whamatara le ngalo winga lea I tangata o Utah. Whai mai ua whiawhia le nu. Ma lato loto Faatasi iai I le ngalo winga lea na sama Neemia. E mo ia sa iai tangata ia na whalavlave I le ngalo winga. Aina tu mau lava Neemia ma le nau e toi whale leile nu. E loa foi I le loto toa Neemia. O ke masalo o se mea whaingofia na tali atu Neemia ma watu le tusi I au wanga lia whalavlevi mai. Ia watu le tusi le tupu. Esa whatanga mai inga ngā luenga lea awea. I au wanga ia na whalavlevi mai. Ai lea I o le tala Neemia. Ia leisko ai a I mea lea. O mea lea me mako. Ko loko a Neemia. O na matau pui tolu. Lena tato toi whalonga ai le whaitawina. It's so easy. It's so easy to skip chapter 3 if you ever get around to reading Neemia. This is one of my favorite, maybe my favorite book in the Old Testament. It's so easy to skip chapter 3. Whaingofia na skipi ngata whaitau, le matau pule e tolu. Awa whamamahunga ia o tangata ia sa ngalulue. E toi whawinga le pa. The whole chapter is that way. Ai lo lava ta awhi, e se le tau o lea mataupu. O le mea pito silin tau ai lau I mataupu lea. O loto Faatasi iai. Manga lue Faatasi e toi whale leina. There's something about being plugged in, being part of the church. It's people like to stay home sometimes and have their own prayers now, but there's something about being plugged in and part of the church, in trying to live a good life following God. The church gives you accountability. It gives you accountability. The church gives you support. We all know people like this. I have close friends, even people in my family. We hear them say, "Yeah, I don't need to go to church to be a Christian." I have many friends like that, even people close to my family. I don't need to go to church to be a Christian. In which my answer to them is, man, you haven't read your Bible.
You haven't read your Bible. Hebrews 2:24. Don't forsake gathering together. E tau mai e peru o tau puilua fai podus funa fa. Aole la fo ina e fa potpoto ina o I tātou pe o masane e o nisi. So there are those who try to be Christians, or they say that they're Christians, but they don't find joy in coming together to worship. But it's not just them. It's just not just it's us too. Those of us who actually do come to church. There are times that we're weak. There are times that we don't follow God's words and obey the laws. But that's what we need to rebuild. Because Romans 2:24, Paul's message to them is people badmouth God because of you. People blaspheme and badmouth God because of you. You say one thing, but you act out a different thing. Tusia Roma, Itapilua, Fai Puluspun Fa, Fameko, Tauleanga Inale, Swafoletua, Onoto, Tato. Ole Matau Putolula, the one I just talked about, we list all the names. You might get bored, but if you make time, please go read it. Famai Fai Pumua, Onatulai Lea, I can't say it. Onatulai Lea Eliasipa, Leo Sitaulanga Sili, Maona Russo, Le Au Usu Taulanga, Mafau Sila Faituto Mamoe, Onolato Fapaia in Ailao, Mo Fatu ina Foi Faitutoa, Onolato Fapaia Ailao Lemea, Uhoa to Ile Olo, Omea, Mahoto Ile Olo Hananiali, Faimena. Pito ane ia te ila tō, o tangata I o Yeriko, sa toi whale le ina le pā. Na pito ane ia ila tō, o Sakuro, le atalio I Mary, na toi whale le ina le pā. Next to them, Malepeai, the Gibeonite, did the repairing, together with Jadon, the Meronthite. And next to them, the work repair was carried out by Uziel, son of Harhaya. The whole chapter goes like that. The many lessons that we get out of Neemia, one of which is this. Nobody felt like they were too good to do the work. Nobody felt like the work was beneath them to fix Jerusalem. And this is how God works through people, moving the spirit of everyday normal people. Not a single one of them were carpenters. None of them knew how to bricklay or build. But God uses you to get the work done if your heart is in it. Famai Filipi matau pe dua fai upu sfulma tolu. O wao lo ngalue le atua I te tonu I ate tolu. Ni o tau loto I mea fina ngalo magi ai o ia, mo I o tau ngalo lua I ai. Pero le ngona fuina I nei taeao, malu tatu au fia. O tatu mai fatasi I toi faulele ngaluena. Make good our relationships with God and even with amongst each other. Toi faulele hinale tatu ngaluena. O omantatia ma fatulanga tusiluspeia. The books of the Bible are already laid out already. Those of you who study history, the Council of Nicaea helped bring all the writings together and put it in the chronological order, and then later the New Testament was added. But if there was another book,
that explain our times. Na whapela na iai se situsi. E tau ai nei vai tau lo tatou soifua ai. What would the book say about us? Are we even in the book? Yeah, peo se ai oia tu lea, o se whaau po se lui tau foi, o le tatu ai ngalotu nei tae au. Se o mai. O mai. Tatu ngā lue Faatasi. O a whaini whita, ma whainga tā. We'll get through it together. Toi whanlei Faatasi. O a whaini mea e ni na toi whanlei tatu mafutanga man tatu ngā luenga. Se o mai tatu toi whanlei ni Faatasi. Ia matamaila i ve. Matamaila le sunga to ina ia Tofaeono mo le tina ngā luenga. Ia Doris. Ia pito ane. Teitai whono ia mamae. O tina ia ave. And next to them, Rose Fumaono mo whanau. Next to them, tina tia kono le ia to iwa mo whanau. And next to them, ainga whaipe so'o. Tia kono le ia loko leo, Jake sina ila leo next to them and next to them. That's how this book goes. There will be distractors. There will be distractors. O ta'alawa le whiri. E ei tangata e whaitiu ma whia whaaleanga mai. Ma lafa atu upuleanga ma mui mui. Sa moni taimele a Neemia. I heo mai lawa i le so. Alo tato mai Faatasi e whaaman. Ma tato loto Faatasi e whailinga luenga. E whaamanu ia mai le atua i mea tato te whaia. E o se whiaulura mo nei tai ao, te toi kalesia, whaftai la. O le awa noa, whaftai. Two out of the four? You've been to Samoa too? Okay. The front row of contestants, do you know what village you hail from in Samoa? Let's start to my left, please, if you can say aloud. Ah, mai se pati pati. Our next contestant, please, the village you hail from. Excuse me. O te saumen le lalo whanga lo te whanga sa whata. Onu uli tutuila ka Samoa. Malo, pati pati. The next contestant, please. Leona and America Samoa. Yeah. Malo. Next contestant. My family and I are from the villages of Vaiala, Wata'a, and Sapapali'i. You know, President Kennedy once said, ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. O le winga ni whaatalanga e whaapea, e ia tātou sotanga. Unfortunately, two of you haven't been to our islands, but you need to get there. But whether if you have been or you haven't been there, la ye sotanga. We're all binded from Samoa, both the independent Samoa and American Samoa. So po fele me tatuanga iai, ele mawhaiona te talaina le umbilical cord lea. Neemia, his birthrights were in Jerusalem. He could not let go of where he was uprooted from. O le mena fio mai ai, ma whana wai, o le mena soifua mai ai ona tuā. So
So wherever he had been, even went to captivity of Babylonia, he never forgot Jerusalem. He was serving as governor. And for my Talamane, one of the demoting, he took a demotion. See, you see that? The Manuel Ecclesia, Etena wa fire, Naikato, Etena to feel my little Masarabla, on the nature of your Mayena. And for my Tala Neemia. Neemia, so Loto Fina with Famalshia. Neemia, I need you to go and just uplift and be, give them courage to where the faith seems to be faithful. He left. Endless prayers. Leana bongi le tu revive le tu tuli. O leana fua mai e mito e Atia'e Jerusalem. Let's go. For my the great President Kennedy. Ask not what your country can do for you, but what can you do for your country? We may be here in America, but you know what? We're from that small little dots on the globe. O ni babae se ina le mele. Nei meane o yesu tatu wa ngā yo I whanua mana wele ele mo tatu tangata. Auro tau I nei o oio Samoa. We represent Samoa wherever we go. Samoa, they're God-fearing people. E mo mua muri le tua ya Samoa. Samoa foi o tangata e nofta talo I me uma ben for mai Neemia. I don't know what your future is, but I want you to represent Samoa for who she is. Ia manuia o Tofaeono Manuel Ecclesia. Pana ia ia tala le Tofaeono e Kristen and Mafutaga. Oma, walava ma story tala le. It's a matter of teamwork that makes the dream work. I le tele ma le anonoa I o I lato. O whanau a lea. Whamai o tau whai atia. E leo stamata tutas. Ecclesia unity we stand. Mai le moto le ni maro tele. Au le whei nai. I ai le tau la voise whamui moia. O le au na na fio mai a Yesu. No o mai Yesu se toi o bongi ma tali sa paia o e maa mai ta oa le laru. O ta api ma salalaru. O le ala le nana mai a Yesu. Se toi tu Faatasi e ta oa. We are a reflection of God's love in Jesus Christ. And I hope and I pray, may His traits be seen in your lives. Ole ngano o lauta, ole ngano o laufa sinuma. Iwi le tatu au pesea I nei. Le oe la ma o Samoa. I te talo mo Samoa. O ali whaina tāmani whawhi tāu. E whamai ana susu e a whamalama o a whea. Whamai o le tono oe whelele a I solo e ma au mai lama. Ia tau tua nā lo ta. Ia tau tua nā lo whasinga. Esi. Ese saudia la foi pese. Esta tu pese a wasafo. Era o latu lano sosuani tulanga fa pese. Pese será o todos. Tama.
138. taitai lava Tama. E le lanu fo ele taulanga afe le tua, le sili ma le mawalunga malona matautia. E peo ne e saunia e ala i lo walpele. Aole, mafuanga leo le tulai.
e le no foa e ai le tua lau whanau tau mwhai. O tau mawhai atu se taulanga i le nei tai au, ia sula i nai. Ia whaailo atu le tua le mātu wanganga tau tua ma le mātu wanganga alofa i lau taulanga. Ia lofa le tua ia whaapa ia le nei taulanga ma le malosi o to e sea. Mātu ofo i nātu i ni ia whaalau te leina lau misiona. Ai au ina mai lau whaamanuia le tua. Whaaso soa mo lau whanau o saunia. Ono Iesu ke viso le li o le ola, wa wala tuai le mātu whainga taulanga. Amene. Ele leile, anga ima iluma le, whaman mole, boys, let's set up our stage. Yeah. Ole a tu ina tu le avanoi le neia susafa pitoa, masani ai le wha moe moe le ekalesia, e ale ia susao ainga. Ia lewa lautongia le nei fwoi tai au, le mamalu le mafutanga Tama le nalo suatu le mātou prestene, o le no whafonga ina le upo le ola le nei tai au, ia molo utou pa ia molo utou mamalu. Aua le ofo, aua foi le iso ona lafo mai a mātou teitala. Ai tu ina tu ia le avanoi le mamalu lau sunga le, prestene mo le pa ia o le mafutanga Tama. Au tāpena mai le pa ia o le mafutanga Tama ma le whanau Tama. Awa le wha moe le ni tai au. Ia, e toi mole atu nganga whaftai tele, le sungal toina, ia wafoi mea wanoa, wa mai i nei mafutanga Tamama taulelea, ia wafoi simako whasoa po se wheau foi, Molina, ia wal tatu tapo ingal nei asa, a tonu mawai foi sia o ngā matu tamo whai vai, ia wal tatu tapo inga nei sa pati. Miri. Batia. Hey. Awal fefe. Sawi. Mlatua tu le nei sa. Ile sungal professor ya moa. Rebuilt. Atia'e lo wolanga. Lo wola fatu tue le tua le nei tai au. O lea la tau whai atu ai le mafutanga malos, e mun mafutanga Tama, tau le lea. Ia, se tau whamtala atili, le upfolfola neias. E ala i whai vangalia, matu pespesenga. Auki.
Mele la unga le aso nei, awa te wha moe lo malos. Ai e wha moe le atua, mea uma te whaia, wau le atua e mau ai manduia o le tangata. Usi la moe moe la usisila, la mātou tau whai atu, mātou i te malongolua. Saui, ole mato pese muli. Ia. Na ungo. Nis fau tuanga koe fa popa pea. Ia le pesenga. Ia masiwa foi nei Mafutaga. Ia e fa mato ai le mato ton fainga. Hey, hey. Hey, hey. Acha, Billy. Patia. Lua pati nice. Okay. O alongo I pulo tu le mapuea. Le atua ua pamba lo lauta. Gautainga. O aina ilu matalu talu ilo walo papaso am wa ule.
aloha loa mai. Ao no ama oe, me aise mea te mawhai. Te ama ta apula, malala mai, olala. Aloha mai, oe te maluai. Ao no ama oe, e se mea te mawhai. Yesu aloha mai. Yesu aloha mai, oe o te maluai. Ao no ama oe, ai se mea o te mawhai. O apita, mawhai ngata, oe olo, olo i matangi mawha, tangata mala sanei. Tangata mala sanei. Se mai se paki mon mafkanga kama. Ma se paki mo le whaila unga tunga ya tongiola. E se le matango fia whai o le ne aso ma le whaau. Kala le sunga kongiola. Ngō whapere po wher kusi le kala ngō mai e kongiola. Ngō wha ma whau i whalok. Fia kusi ro i ngoa le kusi o leola. Salor kusi whau le leo wa. O mai ka winga. Ia, ale wha moe nga. Nga iai le whaau le ngei asu, e le koe wha alua inga. Ua whanga e lupe le kai. O le masinga wa koa.
Whangai lupe le kai whamai o le kai e loloko. Koe mawalunga. Awa ua pa ia ma mamalu le saunginga i le kua. Ua pa ia lunga, ua pa ia no lo. Ua pa ia fafo, ua pa ia fale a walo ko wafifio mai. Sa moa malau fafo nga anga. Lunga pea o lea. Ai mese le fale o le kua. Mawalunga le viinga o le kua le nge asu. Ia se kam whainga vai sunga le kai, sunga le koinga, ma lau whainga luenga, au ka maare ngu makau lea. Ai se ngā luenga whale lava. E mangaku le ngā luenga sa whikai kunga iei, le whionga ki a Kongo, le upu fola. Ka wang whaikau ngeai. Ia ka au soai le ka sa le ngei vai kau. A se kau kua foi le ngei aso. Uma whaiong ka fsoka i lunga pēo le a Samoa. Kupu mai, lau whai ngā luenga kofi le kua. Ua kako fsoka i si kaulanga i le kua le ngei aso. Us kau kua foi ngā Etena fou. Sala lau le akungu lau. Malengei akungu. Fe au le kua. Whalau kele inga, whalau loko longa ngang pa ia. Whinga ngalo maloko. Ia wāle ka oso le ngei vai kau le whaingo fie. Ele leo vai e whaingo sui. Mori aku le ngang whaafikai lau sunga toina. Ia wā fo i le ngei a sā ka ua. Whaima a sāo ainga. Ala ailen moea fo i le kako e kālesia. Whafkai mo lea au nganga. Whafkai mo ngā luenga le lei. Ia wār whalau kele inga le whiau ma le ngā luenga le kua. Ia ngā lei le kua, ia maua le mau kele. Ia le ka ofi. Ka wango ka whao maka koanga. A wāua maea o ngā salangi le kai. I ulu whangua i le nge kai au ma le asu. Whamalo whafkai mo le ngā luenga. Vi ia le anga leo le kua whafkai wo. Ma e masangi au kau ainga. Mo whaiunga kako a wai whakasi mwhai saunginga le ngei aso. Whamalo whafkai le a whio mai makala mai au. Whafkai paia le kalesia. Le aso anga ngafi. Ma le ngā luenga le whaingo fie. Whionga kai whongo ma le laulau. Whamalo whafkai whamao popo. Ki le ka mau ainga mau le aso ngafi. Ia wāle ka ko ngā luenga, via le anga leo le kua, ma nguia koenga le ngei aso, ia ola maloloinga le, mafukanga ka mā, nguia lau sunga koenga, whafkai. Ia, salo leua. Mai tau atu lele a tole loi tu lao tato lotu. Ere umi, le apupu. Sala le umi peo al whaftai ta maare na watu sunga te taiti a kono. Ta uor whea ua laso ne ao ngā mo ta maa ia ma tato e kāresia. A ole, tula iatu ole, tātou forfolanga mo nei aso e maisi o tātou whamaumaunga i tātou se leni ma la whalafonga. O lo ngā solo mai pera ngā le leia le tātou i kālesia mo le tausinga o ngā luenga ere le lofa. E leo vautaunu maile sunga te te a kono, se whalasari tae o toru se lau tā la whaaftai o nei masina. O le tātou sene, Mato ina e lao Tofaeono e lua se lau tā la. Mapusua sa uvao lima se furu tā la. Te taifono, po tima mai se lau tolu se furu tā la. O aone tau tala atu e lua se furu tā la. Tau tairongo leo e lua se furu tā la. Tui auto, lua vasa, wha se furu tā la. A inga whai me soo, Tofaeono lima se furu tā la.
Whilo tu mua maluia lima se fulu tālā. Jai u se meatu lua se fulu tālā. Kelek singa tango lua se fulu tālā. Jerome misa le fua lua se fulu lima tālā. Jaiki la lio e wha se fulu tālā. Tayo Aopo Ripley lua se fulu tālā. Tinanga luenga Doris Tofaeono lima se fulu tālā. Rose Fimaono mat whanau wha se fulu tālā. Daina lutu Fimaono mat whanau lima se fulu tālā. Lilo vanu lua vasa, lima tālā. Mailani lua vasa, lima tālā. Manatua le li lua vasa, lima tālā. Sabrina Pulu mat whanau tolu se fulu tālā. Whātupunu Malepeai Tofaeono, lima se fulu tālā. Tofisoo Tofaeono, mat whanau lua se fulu tālā. Victoria Tofaeono, lua se fulu tālā. Jasmine Faulalo, se fulu tālā. Anderson Laiafa, se fulu tālā. Loretta Slade, wha se fulu tālā. Mi Samoa Pages, loka ko Mafuta, se lau tālā whaafitai tele. Melody, sa le panga, lua se fulu tālā. Chaplain, sa maleato, lua se fulu tālā. Maria Whauatea, lua se fulu tālā. Tātou sene o le aso nei, tasi lafe se lau varu se fulu tālā. O atu le leo le. Tai tia kono ele, tātou family nei la soa nafi. Ea, ona yo tātou ainga leo le wha ngā solo mai lawa whaafitai tele. Ia kono ia teiki la lio, se lau tālā. Ta ia Opo Ripley, tolu se lau tālā. Chaplain Samoleato, tolu se lau tālā. Ia ma leo whainga o tātou family nei, ngā se numero whaavavavera o ngā solo mai nei o tātou tau ainga. Valuafe tālā whaafitai tele. E ala nganga nā tele tuatonga o newa i tau fuafuanga. E au lewa ai atualanga le lei ma ngā lofa o tātou e kālesia, maisi o nau tātou usa mai. Tātou wholoa rena mau se lau luas furu tālā whaafitai tele. Ngā lei. Ole au talavou, e fontanga lau talavou pā umar tātou. Aluenga, tātou sauninga nei tae au, nei mta aupara o talavou vi whanga solo. Ole vai asore nei, ea peona sila fia tātou nu, ea olo o a fia tātou e kālesia re tūlanga o le Miss Samoa. Na winga e le masi i tātou nu. Ea maisele tātou au talavou olo o wala ului i fuafuanga, ea na tālo atu e o ia vai noa tātou mafuta vai ticket ngale e lunga ia o fia mo se ticket ia fa so ta i fo ia le lau o le Miss Samoa. Ele se upoe to ia te ai vatu pele ngangale lau. Ole tapenanga le asore nei. Fa aftai tele le sunga le matu taita. Au mai tau pero o fai atu. Na ta pena mai lava le la unga le taita ile. Au mai tau po februari. Po moni lava le na. O leva na sa uni mai le. La unga taita. Fe au o le asore nei. Lean fala utele le Tama. Tangata ne o elia. Tangata le ta o le hero kuspa ia. Nei me te tele lava na. E lenga ta o le hero. O le tūla whono wha me time persia. E o mai wha vau ele mwhai o na ta tala e sisi. Po moni ana. E o i tupu ele mwhai. Ai na ta tala ele atua. Mena e linga tau le mea leo le. Fe aula le aso nei matai ane. O le upo le tunu e so oa le maunga. Ao na malepe ma solo le maunga. E solo ale maunga. Ai to e so oa le maunga. Inga wham talanga. Tātou nu, o whi auna mo tātou le. Afor tau sanga nei, o le iei nei. Whaafita uli, tonu o tātou nu. Tonu o tātou e kalesia. Toi so oa e tātou Tama. Whi auna tāu o tapenanga umi ale. Presidente. An mātou Mafutaga. A whaafitai lau. E uina ngā pātia ma. Whi tosoa i solo tātou ele. Fili ma wha o so songa e muso whaafita uli. Ia la ngona lava de fia ma le whanga e tio loto. To e sea tātou mātua,
a lo tātou lima whaatasi. So oa tātou ngaluenga. Whaafitai tele na mafutanga Tama, whaafitai mo whaatinonga. Whaafitai tātou Tama, mo le whaau le na yaso e maiso le mafutanga ia manuia tele, le urufale, ma le urufafo tātou nuu. Whaau mga luenga o le neiva yaso o marolo atu whaafitai. O le nā wa, lolo mi atu le pultini le wha moe moe le neiva yaso. Sila te toa ai wha moe mole. Le lei le wha tau nu uina o sauninga umma. Ia, atoa i foi ma le tātou whonu talo. O le wha o lolo ma au lea. Po le ale tele o tutuangia. Le ia wha tino lau ma wha tau nu ule tātou whonu talo wha moe mole. Tam whai atu foi ngā luenga le ango tuspa ia le asulu nei silane. Ia i me sei foi nisi o lava singo le neiva yaso. O umana ma whaasoa foi ma le whionga te Tofaeono ma le te akono te tai. Malu ai whale o no tō whinga wha le pulenga ma le kale sia wau ma le tātu mtanga luenga. E mātu ua le tātu mafutanga le solud o le stofi. E maa ngai o i Virginia. Ia wale o singa le whiangainga le sunga ia Amosa. Ia tautua ma le mamalu le kale sia i le DMV. Ia o loo iai foi nei ti akono e fia wha uina. O le ala lea. O le a tātou le asusai. O le tātou asusai o mamua lea te itaia le sunga le chaplain i asama le ato. Le tātou talisuanga ma le li. O lea tātou wha maaro losi mai o le astonai. Ia ua umana tō laulau atu tō whinga lau whinga luenga. O le sunga i asau vao le a whea ngai ma le whonu tatalo. Ia a iei nisi sui ainga o le a longo atu. O le wha moe moe pēr na whafongaina le whailotusi o le kalesia. Ia, wha maara rosi, a wao tātou whanau ia. O le ewa tua mai atu oile Etena fau, ia i le whalau teleina, o le la le leipe na tālu sia e osa. Ia po le latu sosa iete i le sailinga, o se la le lei te talo whaatai o Las Vegas, mo le nei tausanga luafi luas whama le limba. Ke Alexina ma le tau vaenga, Travis ma o tau umma, ai mese o sui tau vā, o tau mamana. I o tō matau i le tua. I o tō tulivai i le tua. So swani mai le tua. A walo o tō wha moe moe. Lea lo iai le ka le sia o lo o tāpua i o tō whaiva. Mātou nofta tālo mo se manuia lau tele. E lena o se manuia mo o tō. A o le manuia mo le lau tele o le atunu. Ia o lo o whaile nei tala whaatai mo ono no whaanga le tu mau. Ia anga le leile tua ia o tō whanau teine. O le asa ili atu, e leo le malole me umma. It's not about winning. O le mafutanga I maua. I tō wheo o ai, I o tō ngā le lue whaatasi ma I o tō nofo I le whea alufani. O le ale unga le stonai. I o le unga lava le nā. Ai o ne vavaina le tō vāwsotai. O ne I o ia le vālea. Ai o manuia o tō whanau. Manuia le lautele o le kalesia. O le a tātou nofo vala I mona yaso. Ia ono tūlanga foi mga luenga wha le kalesia wau. Ia o te tāo fi lavo le lau tūri vai ma le māpuna no I le tua. Ia o la a whai pēle ma sotanga tū mau. A mai a malolo mai le au televou wha man moli le umi. Whai le tātou ripoti wa umana mātou telenoma le ofisa. Na tātou malolo ai lea. E uma le au televou o tau ia le ainga ia o lau tongia mo le masina iulai. Ia wha muli mai 5 minute wha man mole. Pea maa ea le fonutanga le tātou o televou. A maa ea le tatalo le benediction. Ia e le leile o mai le whanau tene ma le tātou society. Ma le tātou e kālesia mai pu e wha le leisi tātou ata. Ia na abatu ai fo I lea ma le wha manuia mo I lato. Ia wale ne yaso mo na fuwhanga. Anga le leile tua. Anga le lei. So sani la mātou vai wha tupula ia pēle tua la mātou wha moe moe. A o mātou ngā le lue puna wai le tua I le nei tala whatai. E le o whaingo fia le lalo langia wa le upumoni wa la matia la mātou wola. E peo la mātou a apatu I la wafio le tua I mawai le toa. Maua le mautinoa e te le tau mamau mai mātou. Peo le tatalo le nā. Tama. Ia tu mau mai I mātou ma lau whana uma I le larulangi. I le neiva yaso maaso uma la mātou ola. Le manuia ma le file mua oele e tua la mātou tama. Le lofo ke riso Yesu le ali ima le whaola. Au le mafutanga whai pēr ma lau lava nganga pa ia.
nei se i o i le whaavavau lava. Amene. Ni